kasaysayan, aloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasahilan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasi ko sa kagamsan, mga palaog, ikagaglalang. Isarog na pusog, masulog na salog, marambong, nakapag-iutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabato. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ipag-orgulyo sa kinaman sa gabos na panahon. Ikaw, mamuhay ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon. Ika pinangalan sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika ang istaran. Banwaan na nasasahigan, mga angat dahil tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagansan. Kitang mga nagenyong maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ipag-orgulyo sa kinaman sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan sa kung pag-iutan, sa akin man magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ipag-orgulyo sa kinaman sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan. Diyos maray na aga po sa Gabos. May I again request everyone to please settle down. We are about to begin our program. We welcome everyone to the Naga City State of the Children's Report. We would like to acknowledge the presence of our city officials, headed by our City Mayor, Honorable Nelson S. Legacion, our City Vice Mayor, Honorable Cecilia Veluz de Asis, our City Councilors, Honorable Joselito del Rosario, Honorable Melvin Ramon Buenafe, Honorable Dr. Gail Abunal Gomez, Honorable Salvador del Castillo, Honorable Antonio Dodit Beltran, Liga President Honorable Maria Corazon Peñaflor, SK Federation President Honorable Jefferson Felix,
May I request everyone to please stand for the opening prayer and the singing of the Philippine National Anthem to be led by Naga City Hall Chorale. Please standing
for Panatang Makabata to be led by the President of the Naga City Children's Federation, Mr. Lawrence Jethro Bermud. Itaas po niya to ang santong tuong kamot, asin magsunod sa pagsambit kang Panatang Makabata. Ako si Sambitonan Pangaran, komo sarong mamamayang Filipino, pig-aaram ang kahalagahan kan mga kaakian sa banwa. Ninhuli kay ni, nagpropromesa ako na isulong, proteheran, igalang, asin aatamanon ang karapatan, kanlambang kaakian, sa gabos na kapanahonan. Anuman ang siiyang kolor, kasarian, lahi, relihiyon, kultura, estado sa buhay, may kakundian man o mayo. Nganing masyarto ang kaugmahan kan lambang kaakian, nagtutubod ako na dapat makuaninda ang mga minasunod. Maimundag asin matawan ning bastanting suporta, nganing mabuhay ning marhay. Magtalubo ang kaaraman, kakayanan, asin talento. Maproteheran sa anumang klase nin pang-aabuso. Kadipisilan, asin karahasan. Makaentra sa mga aktibidades na pang-aki. Masurugan asin matabangan kang gobyerno, anuman na oras. Sa tabang kang kagurangnan, inian sa kuyang isa sa puso, asin isa sa gibo ang gabos na ini, ninhuli taan mga kaakian, ang piglalaomang pag-asa kang banwaan. You may now take your seats. To deliver the opening remarks, please welcome our City Administrator and the Executive Director of the Children Affairs Office, Mr. Elmer S. Baldemor. Mabalos, Hubert, maray na pagkaaga po sa Tuya Gabos. Maray na pagkaaga. Yaon po ang sa Tuyang Alkalde, ang ama kang Siyudad ning Naga, ang nangangataman sa mga kaakian, palakpakan ta po, Mayor Nelson Ligacion. Ang sa Tuya pong ina, kang Siyudad ning Naga, ang sa Tuyang Vice Alkalde, palakpakan ta, Vice Mayor Nene de Asis. Ang bago pong chairman kang Committee on Children sa Sangguniang Pangalungsod, palakpakan ta, Councilor General Omar Buenape. Ang dati pong chairman kang Committee on Children sa Sangguniang Pangalungsod, thank you very much, ma'am. Palakpakan ta po, Councilor Gail Abunal Gomez. Yaon po si Councilor Dodit Beltran, palakpakan ta. Councilor Badong del Castillo, Councilor Lito del Rosario, yaon po duman. Ang sa Tuya pong Liga ng mga Barangay President, palakpakan ta, Councilor Ason Peñaflor. Ang sa Tuya pong bagong SK Federation President, palakpakan ta, Councilor Jepson Felix. Sa mga miyembro po kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, yaon po si Pastor Chaplain Steve Gianan, kang Nakpil, palakpakan ta po, Ma'am Cecil, kang Help, Ma'am Elsie Romano and Ma'am Joanne,
kang ECCD, Ma'am Jam Madrid, kang PIA, yaon po si Ma'am Edith Kipte, kang BGMP, kaiba niya po si Jail Inspector Joy Millanar, Jail Officer 1 Melody Gamayan, and Jail Officer 1 Sandy Valenzuela. Yaon man po si, of course po, si Aying from CTO, City Treasurer's Office. Ang satuya pong haloy na nakaibanan na hali sa City Prosecutor's Office, palakpakan ta po and pasalamatan si Fiscal Remy Santonia. Thank you very much, ma'am. And pig-iba niya na po ang Maribay Daa sa iya. Ang bago ta pong makakaibanan from City Prosecutor's Office, si Attorney Pearl Sheila Artos. Palakpakan ta po. Of course, kaibanan ta din po si Ate Early Obias, kang Bantay Pamilya, si Mape Lomeda, kang City Accounting Office, si Ma'am Banji Manalo, and Ma'am Eden, kang CSWD, si Ma'am Lesty Riblando, kang CPNO, si Mr. Patrick Gallardo, kang Metropeso, ang representative po kang NCPC, kaibanan ta po, si Rap Canaleta, and of course po, from the DILG, si Ma'am Seds Dilenya, si Ma'am Mia Ordonez, kang LCR, si Ma'am Jo Tuason, kang ESO, and isay pa. And ang satuya pong child representative, palakpakan ta, si Lance Bermudo. And ang saro pa pong child representative, ang president kang Children with Disability Organization, palakpakan ta po, si Andrea Belmonte, kang Barangay Sabang. So sa gabos po ng mga punong barangay, nalingawan ko po pala, si Ma'am Mape Mariscal, ang KBP Chairman, and of course, ang SEPIO, Mabalos na Maray, headed by Brother Alan Riondanga, sa City Hall Coral, na permitang napapakiulayan. Thank you very much. Kay Army, sa mga punong barangay po na yaon, sa mga kagawad, si mga newly elected punong barangay na yaon, sa mga barangay kagawad, committee chair on children, sa mga barangay secretary, sa mga children association president, sa gabos po na miyembro kang Barangay Council for the Protection of Children, sa gabos po na yaon ngunyan, isang makabatang umaga sa ating lahat. Ngunyan po baga, bulan kang kaakian, and ngunyan po gigibuhon ang State of the Children Report kang satuyang alkalde. Suway pa po ni, duman sa State of the City Report, nagigibuhon po sa bulan kang Disyembre. Ini pong report na ini, manunungod lang sa gabos na programa, activities, asin mga proyekto para sa mga kaakian. And ngunyan pong aldaw, gigibuhon din ang pag-award duman sa mga Barangay Council for the Protection of Children na nakaibanan ta po from 2018 to 2023. Kaya yaon pa po ngunyan si mga dating kapitan, si mga dating kagawad on children, and si mga dating barangay secretary. Dahil sindaman po itong mga naging katuwang kang lokal na gobyerno kang Naga, para po sa mga programa para sa mga kaakian. So, liwat po, mabalos na maray sa Indo, dahil man po magiging maray ang programa kang lokal na gobyerno kang Naga, kung mayo po ang partisipasyon and cooperation kang mga 27 barangay na Barangay Council for the Protection of Children, lalo na po sa suporta kang mga punong barangay, mga kagawad on children, sa tabang po kang mga barangay secretary, and of course po ining satuyang mga kaakian na kabilang sa Barangay Children's Organization and Naga City Federation of Children's Organization. Again, mabalos pong maray, maugmang bulan kang kaakian.
Thank you very much to our City Administrator, Mr. Elmer S. Baldemoro. To deliver his message, please welcome our City Councilor and the NCC WPC Co-Chairman, Honorable Melvin Ramon G. Buenafe. Diyos maray na aga po sa Indogabos. Ganyan po, feel na feel ko ang pagiging aki. Especially di sa Naga City, na talagang grabe ang suporta sa mga aktivitista para sa mga kaakian. No wonder our city is among the best child-friendly cities of the Philippines. Kaya palakpakan po ang satuyang alkalde, Mayor Nelson Ligacion, for all his efforts. Of course, katuwang ang satuyang Vice Mayor, BM Cecilia Nene de Asis, ma'am. And ang satuyang mapag-iriba sa Sangguniang Panlunsod kan siyudad ning Naga, na nyaraon po digdiyo ang ibang kairiba ta. Nahiling ko subago, na-meet ko si Councilor Lito del Rosario, yaon po si Councilor Dodit Beltran, Councilor Buddy del Castillo, Councilor Gail Abunal Gomez, ang sakuya pong predecessor digdiyo sa Committee on Children. And of course, ang pinakahubin mi pong councilor ngunyan, si SK Federation President Jepson Felix. Sa mga barangay officials po, yan, pinapasalamatan ta sa saindang efforts sa barangay dahil sa saindang pagkugi, pagtarabang, especially ang saindang committee chairs, Committee on Children, and of course, gabos na opisyalis kang barangay. Niraon po digdi, full force ang satuya mga opisyalis sa barangay, and we are very thankful sa saindang efforts. Ang satuya pa pong mga partners in the service for children, ang iba-ibang organizations po na niraon digdi, dahil ko na po enumerate gabos, baka may magkarilingawan, but I'm sure, yaon po kamo dyan, very concerned. Ang satuyang mga religious leaders na well represented po digdingon yan. And of course, ang pirming katabang ta, ang Philippine National Police, ang iba pang agencies, pareho kang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, ang NBI na nag-iimbestigar sa iba-ibang mga kaso na related man ang iba sa children, and the other government agencies. Salamaton po sa indong mga contributions para maging most child-friendly city ang siyudad ning Naga. Dakulaan pong orgulyo ang maging chairman kang Committee on Children sa Sangguniang Panlunsod. And I thank my predecessors, lahat na naging chairman before me ng Committee on Children, dahil they paved the way. Si mga pigparasar na mga ordinansa kang nakaagi, sarong dakulang tabang para maging madali man ang satuyang role and task as the committee chairman on Committee on Children. So, all of us were once upon a time children also. And a big reason why we act, think, or say things now, kung anumang kita, it's because of what we were when we were being raised as children. Kaya po, ipadagos ta sa tuyang pagsuporta sa tuyang mga kaakian, dahil iyo mani ang magiging giya ninda, ang magiging
taanawan ninda kan sa iyang sa indang pag-develop later on as good citizens of this city, this country, and as citizens of the world. And ang sa inda pong mga gigibuhon, a lot of it will also be based on their experiences. Welfare and protection of children transcends not only physical protection, mental and psychological protection, but also the protection of the valuable experiences. Itong mga intangible, immeasurable na mga bagay na magiging sandigan kan sa indang mga magiging decision as they mature and progress in life. So salamat po giraray sa indo gabos and around digdi and all those that support the welfare and protection of children. Diyos mabalos po. Thank you very much, Councilor Melvin Ramon G. Buenafe. At this juncture, we now listen to the message to be given by our City Vice Mayor, Honorable Cecilia B. Veluz de Asis. Diyos marhay na aga sa satuya gabos. Ayan, magayagay. Kailan may akong salming, dahil ko nahihiriling ang mga yaon sa likod. Pagtaong galang po sa satuya pong Mayor Nelson Ligacion. Ang sakuya pong mga kaibanan sa sangguniang panglunsod. Pag inapod ko ang pangaran nindo, magtindog man kamo kung talagang mapatunayan ta na mukhang bata pa kamo o may bata pa kamo. Ang tinamaan, pasensya. Councilor Gail Abonal Gomez. Ang satuya pong Liga President, Councilor Ason Peña Flor. Ang satuya pong bagong Federation SK President na dati ko pong CYO Vice Mayor counterpart, si Jeff Felix. Councilor Buddy Del Castillo, magtindog ka. Councilor Dodit Beltran, inimayo ang agom, kaya aram na. Councilor Omar, sabi niya, feeling bata siya. Councilor Joe Perez, ay mayo si Joe. At talagang mayo, dahil ko nahihilig. Ay, si Councilor Lito Del Rosario. Hay na. Ito po, si Councilor Lito. Ano tabo mo magtindog? Sa tuya pong dating kaibanan sa Konseho, asin ngunyan City Administrator, ang mahigos, madaling dulukon, dahil pa man ako nangangampanya. Councilor Elmer Valdemoro, ang sa iya pong esposa, si Aying, ang mga kaibanan po sa Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, dahil ko na po sa roon, ang Sepio, na iyong katuwang, tangunya na Aldaw, ang secretariat na yaon po. Gabos po na mga barangay officials na yaon ngunyan. Biski may selming, garuday ko pag maray na aga po, giraray. Kasubago, habang naglilibot ako, may mga nagsasabi sa ko, ay, dain na ngaya kami, ang matukaw, Pero para sa kuya po, kaya, daiman importante ang posisyon, daiman importante kung nakatukaw pa kamo o dae. Basta nagmamawot po kita na magserbi, miski mayo kita sa posisyon, makakatao po kita ng serbisyo na udok sa buot. Kaya congratulations man po, asin pasalamat sa mga dating mga opisyales kang barangay, asin sa dating mga sa Committee on Children o nagtutukaw po sa Committee on Children. Sabi po nga ni ang bata, bidada ang bata. Digdiyo sa Naga, napatunayan ta na po yan, sa higos kan sa tuya pong mayor, sa higos ni Councilor Elmer Valdemoro,
napapatunayan tayan, kaya po nga ni nagkakaigwa kita ng mga award. Ang award po, nariresibita, ta nagpagpapatunay iyan na marhay ang satuyang ginigibo digdiyo sa syudad ning Naga, marhay ang serbisyong itinatao sa papamayo po kan satuyang Mayor Nelson Legacion. Kami po sa Sangguniang Panglunsod, dakula ang suporta misa sa iya bilang iyo ang namamayo kang satuya pong lungsod. Kaya ang mga programa, kang mga kaakian, permi man pong nasa puso yan, kang lambang saro sa samuya. Kaya dai po kamo handal o magduwa-duwa na magrani kung ano man po ang mga kaipuhan kang mga barangay sa mga konsyales na yaon po digdi. Tamiski ba ko man po yan sa Committee on Children, ang lambang saro po sa inda, nagmamawot na maging marhay ang satuyang mga kaakian. Ta sabi po nga ni baga kasubago sa kamo ang puturo kan sa tuyang banwaan. So sa indo po gabos ang samuyang dakulang pasasalamat ta kung mayo man ang serbisyo nindo, mayo man kamo diyan sa barangay na iyo po ang katuwang kang lokal na gobyerno, daita man po maaabot kung ano na po ang estado kang lungsod ning Naga sa mga tinatao pong mga awards kang national. Bako lang po ini sa pagkakaigwa ng awards, kundi napapamati ta po ang tunay na pagpadangat sa satuyang mga kaakian. Diyos maray na aga asin mabalos po. Thank you very much, Vice Mayor Nene de Asis. At this juncture, we now listen to the 2023 State of the Children's Report to be delivered by our City Mayor and the NCCWPC Chairman. Please give a round of applause to Honorable Nelson S. Legacion. Maray na pagkaaga po sa Tuya Gabos. Kasubago po na kukonsuelohan po ako duman sa introductory statement ni Councilor General Omar Buenafe. Ang sabi po baga niya, ano nga ito? Feeling aki, feeling bata. Ayo. Marhay sa pagmati na dawa paminsan-minsan, garo igwa kitang siring na pagmati na kita mga aki. Iba man po itong feeling na may bata. Ayo. And considering na apat na ito greet saro-saro, lalo na sa mga importanteng opisyales na yaon po digdi, dahil ko na po uuliton. Ayo, alagad, papakiulayan po ko po kamo na bation ang mga kataid po nindo sa wala sa tuo sa inutan nin maugmang bulan kan mga kaakian. Sige daw po. Oh, ayos. An iba may kaway-kaway pa ano. Oh, iyo po ito ang garo feeling bata. Bako itong feeling may So, tugutan po nindo ako na bation po kamo. Maugmang bulan po kan mga kaakian. It was only last Tuesday, this week, kan pigpaluwas po ang resulta kan 2022 Child-Friendly Local Governance Audit. And once again, kabali po ang satuyang syudad ni Naga sa mga lokalidad na gagawadan kan seal of Child-Friendly Local Governance. Kaya congratulations po sa Satuya Gabos. Ang Gabos na achievements na pigre-resibita
Dahil po yan sa saindo, asin ang gabos pong ini para sa satuya pong mga kaakian. It is now an unbroken record of 6 years, starting in 2016, that we in Naga were able to maintain Naga's stature as a child-friendly city. Totoo mananggad, indeed, sa Naga, ang kaakian bida. Diba? Huli po kaini, sa pong kaugmahan sa tuya na anaga, napipili na magheras kan sa tuyang mga best practices pag-abot sa sektor kan mga kaakian. Bako sana kan mga LDU sa laog kan Pilipinas, kundi pati naman kan mga international organizations, siring kan ginibong Child Friendly Cities Forum, sponsored by UNICEF, kan nakaaging Marso, kung sain kabali po ang Naga, sa representasyon kan sa tuyang City Administrator, Mr. Elmer Baldimoro. Resulta po ini kan pagtatarabangan tagabos sa panginginot kan sa tuyang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, or NCCWPC, as in Children's Affairs Office, with our Executive Director, City Administrator Elmer Baldimoro at the lead. Kaibanan po, siyempre, kamo na lambang Barangay Council for the Protection of Children sa kanya-kanyang barangay. Asin ang Barangay Children's Organization kan 27 mga barangay kanaga and its federation. Asin iba pa tapapong mga katuwang na mga opisina, ahensya, mga grupo, asin iba pang mga organisasyon. Kaya sa ngaran po kan lokal na gobyerno kanaga, Diyos mabalos. Sa pagsilibrar ta po ngunya na Nobyembre kan bulan kan mga kaakian, sa tuya pong balikan, an sa tuyang mga naginibuhan, asin mga naging akomplishmento ngunya na taon 2023 para sa sektor kan mga kaakian. Inuton ko po an sa indang right to development. Prioridad ta po sa satuyang agenda, sa irarom kan satuyang administrasyon, iyo an edukasyon. Pirmi na po kitang nagtutubod na an edukasyon ang liyabi para sa pagmarhay kan pagbuhay, siring ka naging personal na eksperyensya kan sa indong lingkod. Parehas po ang mautang mangyari sa satuyang mga kaakian. Kaya pig-inguha ta po na mairani ang oportunidad na ini sa inda. Urog na po para sa mga naka-star sa mga harayong barangay kanaga. Kung sain problema ang kinakaipuhan na transportasyon para makaeskwela. Kaya kita po naugma na sangunyan. Sa laog pa lang ning 4 na taon, igwa na po kitang na-establisar na 5 bagong mga eskwelahan digdi sa Naga. Sarong elementarya sa sitio Yabo, pinangaranan ta pong Yabo Elementary School sa Carolina. As in 4 na mga high school sa mga barangay kan San Isidro, Balatas, Santa Cruz, asin Mabolo. Iyon na po ito si Panlima. Mabolo National High School. Sa kabilugan, igwa na po kitang piga-akomodar na yaon sa 1,500 na mga estudyante sa satong mga bagong eskwelahan. Asin taon-taon, nagdadagdag po ang numero.
Kabali sa satong mga espuerso sa pagtulod kan edukasyon, iyon na matabangan ang satuyang mga kaakian sa kinakaipuhan na transportasyon sa pagklase. Kaya sa irarom kan satuyang Bike to School program, padagos ang satuyang pagtaon nin libreng bisikleta sa mga estudyante na urog na nangangaipuhan. Sangunyan o kaya sa presente, iyaon na po sa 115 ang satuyang mga naitaong mga bisikleta sa satong mga nangaipong estudyante na nag-iiskwela, nagkaklase, partikularmente sa satuyang mga high school, sa mga nabanggitan pong barangay except Mabolo. So gustong sabihin, Balatas National High School, sa Cruz National High School, asin San Isidro National High School. May naidagdag man po kitang magkakapera para sa Tinago National High School, Carolina, asin Mac Mariano Elementary School. Sa irarom kan satuyang Quality Universal Education Empowerment Inaga o QUEEN program, kung saan nagtatao kita nin financial assistance as in rice subsidy para sa pagklase kan mga kaakian, igwa kitang ngunya ninyaon sa 20,000 na mga benepisyaryong estudyante sa elementarya as in sekundarya. Mantang sa irarom kan satuyang Sanggawadan program, igwa kita nin 1,665 na mga kaakian na tinatabangan sa pagklase. Sa padagos na pong pag-inganyar sa pagklase, asin pag-ataman, dagos sa satong mga solo parents, ngunya na taon, yaon sa 340 na mga aki nin mga solo parent na nakaguno nin exemplary performance sa saindang eskwelahan. Asinatauan ta po ini nin cash incentive. Susog man po ini sa Ordinance Number 2020-136. Napigpadrinuhan man po kan satuyang City Administrator ngunyan Elmer Baldimoro. Sa iraruman kan Early Childhood Care and Development Division, kan satuyang City Social Welfare and Development Office. Padagos na pong pigtutulod ang quality early education services para sa satuyang mga preschoolers. Ngunya na taon, igwa kita ninyaon sa 3,493 na mga preschoolers na naka-enroll sa satuyang 71 na kabilugang numero nin mga educare centers. Kung saan igwapo gabos na lambang na 27 barangay kan sa tuyang syudad. Ini apuera pa sa anom na teachers on foot asin 4 na resource centers. Kan Marso 17, naugma po kita na nabukasan tanaliwat ang Bicol Science and Technology Centrum. Katuwang tapo digdi ang Department of Science and Technology. Ang pasilidad, padagos po na nagtataong dakol na kaaraman sa satuyang mga kaakian, pag-abot po sa siyensya asin teknolohiya. Kanakaaging Agosto, nagkaigwaman po nin oportunidad ang satuyang mga kaakian hali sa 27 barangay Canaga na makaiba sa Children's Educational Tour sa manlain-lain na mga attraction sa Albay para sa mas urog panindang pagkanood manunungod sa Bicol Heritage and Culture. Kabali man po sa madadagdag na kaugmahan asin matabang sa child development kan sa itong mga kaakian, iyo ang mga fasilidad sa pagkawat. Kita po, igwang ngunyan, nin pigmumukna,
na People's Park and Recreation Center. Mapupunan po yan next year. Yan po sa parte kan Almeda Mabulo along Bicol River. Kung sain saro sa mga features kaini, iyo ang children's playground. Apwera pa sa ibang mga recreational facilities and amenities. Ini po nakapalaog sa satuyang Comprehensive Development Plan for 2022 up to 2030. Si Pandua na diretso, an diretso kan mga kaakian to survival, right to survival. Para sa mas pinaurog pang mga serbisyo sa salud, madali na po na maging operational ang satuyang bago, mas dakula asin modernong Naga City General Hospital. Pag nakompleto na, level 2, 200-bed capacity. Asin ma-opreser nin mga bagong serbisyo, kabali na po ang maternal and child care, pediatric care, nutrition and dietetics, na mataonin urog pang pag-ataman sa satuyang mga kaakian, pati naman nagbabados na mga ina. Pigiling tapo ang blessing as in turnover kan bagong City Hospital sa papaabuton na Disyembre 12, 2023. Ngunya na taon. Imbitado po kamo. Kan Marso 22, sa pagtatarabangan kan Philippine Heart Center, as in Bicol Medical Center, 25 na mga kaakian gikan sa Naga as in Camarines Sur, 3rd District in particular, na igwanin pigmamati na helang sa puso ang nabinipisyaran po kan sa indang libreng cardiovascular surgical mission na naging matrayumpo. Diyos mabalos po, PSC as in BMC. Sa satuyang mga kaakian under 1 year old, we are able to fully immunize 44% of the eligible population kontra sa mga vaccine preventable diseases para maibitaran pa ang mga kaso nin child mortality kausa kansiring na mga helang. Sa satuya pong record kan nutritional status kan satong mga kaakian, naugma po kita napadagos pang naglalangkaw ang numero kan sa tuyang mga kaakian na igwang normal weight and height, partikularmente si mga nag-iedad 5 pababa. Ini po yaon man giraray sa 98 to 99% kumparado sa 96 to 97% kan 2021 as in 2022. Apwera kan mantinido ta sa less than 1% ang numero kan sa tuyang mga kaakian na underweight as in overweight, tall as in stunted, obese as in wasted. Pababa man po ang trend kan sa tuyang mga datos digdi. Gustong sabihin, nag-i-improve kita. Inihuli man po sa manlain-laintang mga dietary supplementation program. Siring kan Nutri-Nanay, Nutri-Ataman, complementary as in hot lunch feeding, dietary counseling and nutrition education, breastfeeding, monitoring, as in iba pa, sa irarom kan sa tuyang City Population and Nutrition Office. Sa kaso kan teenage pregnancy, sana tutukan ta pa. Naugma po kita, napadagos na nagbababa ang numero kan sa tuyang mga datos. From 21.2% adolescent birth rate in 2021, ngunyan po
as of third quarter of 2023, we are down to 16.36%. Still way below the national target of 37%. 37 national, 16 NAGA. In other words, we are doing well. Another achievement we have in this area is the drastic downswing of adolescent repeat pregnancies. Tandaan ta po, ha? Repeat pregnancy. Adolescent. Gusto sabihin, below 18 po yan. Pag nag-repeat pregnancy, within the same age bracket, nag-aki ka na, nag-aki ka pa. Naulit. Pwedeng dua, pwedeng tulo. Now, in 2021, there were 56 cases of that in Naga. Nadagdagan po yan, kan 2022, naging 62. But this year, 2023, kan tutukan ta po siya. We've managed to bring it down to 30. Halos kabanga. Ini po ninuli sa close monitoring as in dakol na mga proyekto as in programa na ginigibota sa panginginot man giraray kan sa tuyang City Population and Nutrition Office, kabali ang pagkakaigwan in barangay teen centers, teen hubs in schools, as in dakol na mga family planning education programs, kabali na ang partisipasyon ta sa The Challenge Initiative. Pantulong diretso, right to protection. Mas pinapusog ta po ang pag-asigurar kan peace and order and public safety digdi sa satuya pong syudad. Nangurog na para sa satong mga kaakian. Igwapo kita ngunyan in Pigigibo na state-of-the-art center for safety and resiliency o CESAR. Ginibo ta pa lang po ang groundbreaking kaini kanakaging simana, Nobyembre 9, sa satuyang ang apod na po kaini ngunyan, bako ng New Balatas Development Area. Kuya na po, BDC. Bakong BGC. Although pwede man ano. BDC, Barangay Development Center. Kung BGC, pwede man siguro Barangay Government Center. Ano? Hawig sa Bonifacio Global Center. So ngunyan, Barangay Development Center. Kung saan po, BDC. Kung saan po, ini namumugtak Kaibanan, meaning Balatas, Kaibanan, ang magiging headquarters kan PNP as in Bureau of Fires. Si Bureau of Fire, nangako na po next year. Para sa NCPO, bahala na po si Councilor General Omar Buenafe. Dapat palakpakan ta po si Councilor Omar. Tanganing ganahan, asin makonsensya pag na inangyari. So, bala po ito. Ini po, mas ma-opreser nin mas marikas na serbisyo sa pagresponde sa panahon nin mga kalamidad asin emerhensya. Huli sa mga ilalaag tapo digdi na makabagong teknolohiya sa komunikasyon. Kan nakaagi po na bulan nin Agosto, nagsairaruman ang satuyang mga kaakian gikan sa 27 mga barangay kanaga sa isinagibong Children's Training on Emergency Response and Disaster Preparedness na pinanginutan kan satuyang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa satuya pong pagpapadagos na pag-opresir nin asistensya sa mga children in conflict with the law, as in children at risk, kabali na po digdi si mga children in street
as in children in need of special protection. Igwapo kitang yaon sa 82 na natabangan ngunya na taon. Yaon po sa 48 sa Inda, anpig akomodarta sa satuyang Naga City Children's Home, mantang an iba, yaon po sa pangataman kan Naga City Women's Home. Asin an iba pa, pigbabantayan kan satuyang mga BCPC sa barangay. Pang-apat na diretso, right to participate. Digdi po sa Naga, saro sa mga mayor na diretsos kan mga kaakian na sa tuyang pigtutungkusan, iyo ang sa indang right to participate. Ang sa tuya pong syudad, pigbibisto sa pagkakaigwan nin participative governance. Kaya ang siring na tradisyon, pigiinguhata po na mapakusog, magpuon sa satuyang mga kaakian. Kita po nagtutubod na sa paghaman kan marhay na mga polisiya, asin pagdidesisyon para sa saindang sektor. Importante na sinda mismo natatawanan oportunidad na maiboses ang saindang namamatean asin mga pangaipuhan of the children, by the children, for the children. Sa siring na paagi, nasisiguro ta na urog na nasisimbagan an sa indang mga diretso asin na papangatamanan an sa indang kapakanan. Sa paagi po kan sa tuyang mga Barangay Children Organization o BCO na kumpunido kan sa tuyang mga kaakian sa lambang 27 barangay Kanaga. Igwapo kita nin child representative na nagtutukaw sa laog kan BCPC asin in NCCWPC. Kaya natatawan ta po sindanin oportunidad na maipaabot ang sa inda po mismo na mga pagmati asin pigmamaot para sa saindang sektor. Asin igwa sindanin boses asin partisipasyon sa paghaman asin pag-implementar kan mga polisiya, programa, asin aktibidades para sa mga kaakian. Ngunya na taon, katuwang ang sa idong Federation of Barangay Children Organization, nagsagibo po kita nin manlain-lain na mga aktibidades. Ang Children's Festival kan Enero 15, katakod kan selebrasyon kan National Children's Day. Kan February 7, nakisumaro kita sa selebrasyon kan Safer Internet Day for Children. Pig-organisar ta kan Marso 14 ang Second Oral Health Congress. Katuwang ang City Health Office, Dental Division, asin man ni Councilor, opisina ni Councilor Jess Albios. Katakod kan selebrasyon kan World Oral Health Day. Kan Marso 27, nakisumaro kita sa selebrasyon kan Girl Child Week kung sain pigtutungkusan an adolescent pregnancy as in safe spaces for women. Nakipagtabangan kita sa Health Learning Center as in Norfield Foundation kan nakaaging Oktubre para sa pagsagibo nin puppetry making as in theater workshop para sa mga kaakian. Siring man kan nakaaging Oktubre, nagpadagos kita sa second phase kan sa tuyang paghaman kan Local Development Plan for Children, kaibahan ang City Planning and Development Office. Asin ngunyan na Nobyembre, nakisumaro kita liwat sa selebrasyon kan National Children's Month digdi sa Naga, kung sa intampok an manlain-lain na mga aktibidades, siring kan free childbirth and PhilSys registration, katuwang ang CCRO as in PSA Kamsur, kalusugang makabata, a one-stop health caravan, tampok ang dental as in health check-up consultation, as in nutritional assessment kan mga kaakian. Ang first Children's Arts Festival, tampok ang Eco Fashion Show,
asin an poster making contest. Apuera po kan FBCO, an mismo mga BCO, nagsasagibo man kan sa idang mga aktibidades sa barangay, kabali, digdi, ang Children Got Talent, kan Libuton Children's Organization, kan Marso 20, palakpakan po ang Libuton. Asin ini, nagtaon in oportunidad sa satong mga kaakian, siyempre sa barangay Libuton, na maiheras asin mapaurog pa an sa indang mga talento. Igwaman pong Pakol Kids Got Talent, kan Mayo 22, Pakol. Siring man, nagkaigwaman in First Mabulong Manaragat Cultural Dance Festival. Sa paagi man po ini kan Mabulo Children's Organization. Again, August po ini, di ba? Nakaibahan ng taman sinda sa mga regular na pagtiripon kan NCCWPC asin pag-atindir sa mga aktibidades siring kan training of trainers on the formulation of the comprehensive local juvenile intervention program asin child's rights-based local ordinances na pigtutungkusan ang manunungod sa children at risk asin children in conflict with the law. Ini sa panginginot kan Saligan, DILG, asin kan GoJust, Justice Governance, siring man kan European Union, kan nakaaging bulan po ini kan Mayo. Take note that we are the first local government unit in the Philippines to have had formulated what is called as CLJIP, and with all our 27 barangays all having their respective CBJIP, kita man an inot na may BCPC functionality assessment tool reorientation kan nakaaging bulan kan Mayo. Kabali pa sa saindang pig-atindiran ang mga training and National Training on Organization, Management, and Leadership sa esfuerzos kan NCYDO, NCCYD, APIA, asin City Youth Official. Ini kan nakaaging Abril 21 hanggang 22. Asin ang training on child participation and organizing local children's association na pinanginutan kan Council for the Welfare of Children. Kanakaaging Hulyo, kasabay kan selebrasyon kan PWD Month, nagkaigwa po kita nin PWD Children's Assembly. Asin batarayum po taman po na naiorganisar ang Naga City Children with Disabilities Organization. Kung saan igwa naman sindangunyan, nin representasyon sa laog kan NCCWPC sa paagi kan sa indang ilihidong presidente. Dahil ko lang po aram po niya on digdi, si Miss Andrea Belmonte kan Barangay Sabang. O yan. Asin kita po nauugma, na igwa kita ni nahihiling na bunga o resulta kan sa tuyang mga esfuerzos. Igwa kita nin mga kaakian na padagos na nagiging aktibo sa pagpapartisipar asin pagserbisyo sa gobyerno. Saro na po dyan, ang sa tuya pong dating BCO Federation President that was from year 2018 to 2020, Ellen Nicole Vergara. Yaon po naman. Nasa sangunyan, iyo po ang sakuyang counterpart bilang City Youth Mayor. Bako lang po yan, personal tapong nanotaran na very active sa mga aktibidades para man sa mga kaubenan. Sarong marhay na resulta kan sa tuyang ginigibong pagpapakusog kan partisipasyon kan mga kaakian sa paggogobyerno.
Siring man ang satuya ngunya na Naga City Children's Federation President as in Regional Child Representative Lawrence Jetro Bermundo. Na napili man na saro sa mga resource speakers sa ginibong Second Albay Children and Youth Summer Camp kan nakaaging Hulyo. Palakpakan ta po, Giraray. Ang gabos po na mga programa asin accomplishmento na ini. Pigsisiguro ta na mantinido asin napapaparhay tapa. Salado po kan sa tuyang paggogobyerno. Igwa kitang pighaman na Naga City Children's Code asin kada taon pigririkisa ini para sa kinakaipuhan na baguhon o idugang na mga probisyones susog sa mga baguman na pigpapaluwas na mga lay. Kabali ang sektor kan mga kaakian sa satuyang annual investment program na pigtatagamahan ta nin maninigong pundo na yaon sa poko mas o menos 10 million pesos kada taon. Katuwang ang DILG, igwa kita kada taon in BCPC Functionality Assessment. Kung sain, para sa taon na ini, ginibuta ka na kaaging October 10 to 12. Kaibanan ang mga barangay kagawad on children, barangay secretary, as in punong barangay. Another good news, all the 27 BCPCs were rated, minarkahan, ideal in functionality. Congratulations. As in mabalos sa higos sa pagserbisyo. Ini para urog tapong masiguro na naitatauta ang dapat na mga serbisyo sa mga kaakian. Katakod kan sa tuyang NCCWPC vision that by 2025, 2 years from now, the city of Naga will be a home that will cultivate a safe place for happy, healthy, and resilient children that have access to inclusive and quality education and will be a model city for others. And of course, our mission to sustain a child-friendly city for every kaakiang Nagenyo by developing programs that are centered to the best interest of the child. Mapadagos po kitang matarabangan asin mainguha para siring kan sa tuyang tema sa selebrasyon kan National Children's Month ngunya na taon, dagos-dagos tang masiguro na ang mga kaakiang Nagenyo healthy, nourished, sheltered, ensuring the rights to life for all. Mabuhay po ang mga kaakiang Nagenyo! Ninhuli sa Naga, ang kaakian. Ninhuli sa Naga, ang kaakian. Salamat. Once again, let's give a round of applause to our Honorable Mayor, Nelson S. Legason. That's quite hefty and notable accomplishments as part of the 2023 State of the Children's Report. Once again, please give a round of applause to Honorable Nelson S. Legason. At this point, let's have an intermission number. Please give a round of applause to the Naga City Hall Chorale.
A round of applause for our Naga City Hall Chorale. Thank you very much. At this point, we will now proceed to the awarding ceremony as we distribute the plaque of appreciation to evaluators and CM partner offices and the plaque of commendations to BCPCs, Kagawadon Children, and the BCPC secretaries. We'd also like to acknowledge the presence of Honorable Councilor Gil Rosales. May we request all our councilors to please stage for the distribution of the plaque, and we request Vice Mayor Nene de Asis, Mayor Nelson Legacion to please join our city officials for our awarding ceremony. We will also be requesting our city administrator, Mr. Elmer Valdemoro, to please join. For the awarding of ceremonies, please welcome the Chief of SEPIO, Mr. Allen Riandanga. Thank you, Hubert. We begin our awarding by giving the plaque of appreciation to our evaluators. The citation reads, the City Government of Naga, through the Children's Affairs Office and the Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, awards this plaque of appreciation for dedicating his time and effort as one of the evaluators in the Barangay Council for the Protection of Children BCPC Functionality Report for Assessment Year 2022, held on October 10 to 12, 2023 at the Naga City Children's Center, Civic Center, this city. Signed, Nelson S. Legacion, City Mayor and NCCWPC Chairperson, Cecilia B. Veluz de Asis, City Vice Mayor, Melvin Ramon Buenafe, City Councilor and NCCWPC Co-Chairman, and Elmer S. Valdemoro, City Administrator and Executive Director, Children's Affairs Office. Plaque of appreciation is presented to Pastor Stephen D.G. Gianan. The same plaque of appreciation is presented to Miss Evangeline S. Manalo, Registered Social Worker. The same plaque of appreciation is presented to Miss Celeste M. Reblando, Registered Nurse, Licensed Professional Teacher. The same plaque of appreciation is presented to Miss Maria Mercedes A. Delinia. Plaque of commendation for being partner of the City Government of Naga in the conduct of the BCPC Functionality Assessment in the City of Naga. Commendation is presented to the Department of the Interior and Local Government, Naga City. At this point, we'll be awarding the plaque of appreciation to our partner agencies and offices. Plaque of appreciation for their invaluable support and contribution in the success of the 2023 Children's Month celebration is presented to the City Population and Nutrition Office. The same plaque of appreciation is presented to the City's Civil Registry Office.
The same plaque of appreciation is presented to the Building Maintenance and Energy Efficiency and Conservation Office, BIMECO. The same plaque of appreciation is presented to the Naga City Children's Federation. The same plaque of appreciation is presented to the City Events, Protocol, and Public Information Office. We'll now proceed to the awarding of plaque of appreciation to our BCPC secretaries. We start with Barangay Abella for her invaluable service as BCPC secretary and partner of the city government of Naga in its programs for children, resulting to an ideal rating in the 2022 BCPC Functionality Assessment. Plaque of appreciation is presented to Jocelyn L. Niedo. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Bagong Bayan Norte, Ms. Cheryl Grace Melody C. Salceda. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Bagong Bayan Sur, Ms. Angelica A. Frias. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Balatas, Ms. Sinaida Babilonia. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Calawag, Ms. Arlene R. Bernacer. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Barangay Kararayan, Ms. Maria Arlene G. Caceres. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Carolina, Ms. Marvy Benito Balondo. The same plaque of appreciation is presented to Ms. Julie Ann R. Ranyola, BCPC Secretary of Concepcion Grande. The same plaque is awarded to the BCPC Secretary of Concepcion Pequeña, Mr. Carlos D. Sichong. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Dayangdang, Mr. Gil P. Balbastre. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Del Rosario, Ms. Mary Rose A. De la Raiz.
The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Dinaga, Ms. Lenny Di Humo. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Igualdad, Ms. Catherine Laison. The same plaque is presented to the BCPC Secretary of Lerma, Ms. Mary Grace R. Refe. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Liboton, Ms. Evangeline B. Paulino. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC of Mabolo, BCPC Secretary of Mabolo, Ms. Francia R. Rigulto. The same plaque is presented to the BCPC Secretary of Bacol, Mr. Cecilio A. Valencia Jr. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Panikwason, Mitzi Maxima P. Gonzalez. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Peña Francia, Ms. Maria Joanna R. Rios. The same plaque is presented to the BCPC Secretary of Sabang, Ms. Marian Briones Arios. The same plaque is presented to the BCPC Secretary of San Felipe, Ms. Maria Margarita B. Atanasio. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of San Francisco, Mr. Ian Robert B. Mendoza. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of San Isidro, Ms. Joanne R. Bicaldo. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Santa Cruz, Mr. Ray Mark Luntok. The same plaque of appreciation is presented to the BCPC Secretary of Tabuco, J.An T. Alpapara. The same plaque is presented to the BCPC Secretary of Tinago, Ms. Mary Colleen P. Recreo. And the same plaque is presented to the BCPC Secretary of Triangulo, Mr. Nielbert S. Florendo. We'll now award the plaque of appreciation to all Barangay Kagawads on children. We start with Barangay Abelia for your invaluable service as Kagawad on Children and partner of the city government in its programs for children, resulting to an ideal rating in the 2022 BCPC Functionality Assessment. Plaque of appreciation is presented
to Kagawad Andres E. Espina. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad Lolita Nantes. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad Josephine Now Punong Barangay, Josephine B. Kamba of Bagong Bayan Sur. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad Now Punong Barangay o Balatas, Ferdinand B. Dihita. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of Calawag, the Honorable Bobby L. Orolco. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of Cararayan, the Honorable Edna S. Bragais. The same plaque is presented to the Honorable Salvacion D. Buragay, Kagawad on Children of Carolina. The same plaque is presented to the Kagawad on Children of Concepcion Grande, the Honorable Amelia M. Espinosilia. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of Concepcion Pequeña, the Honorable Esther P. Orlin. The same plaque is presented to the Kagawad on Children of the Yangdang, the Honorable Domingo Oliveros III. The same plaque of appreciation is presented to the Honorable Archie B. Gonzalez, Kagawad on Children of Del Rosario. The plaque will be received by Kagawad Yoli on behalf of Kagawad Archie. Plaque of appreciation is presented to the Kagawad on Children Now Punong Barangay of Dinaga, the Honorable Maria Cristina B. Intia. Pagkagawad on Children pala nagiging kapitan. The plaque of appreciation, the same plaque is presented to the Kagawad on Children of Igualdad, the Honorable Dennis A. Alamer. The same plaque is presented to the Kagawad on Children of Lerma, the Honorable Marilyn F. Collis. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of Liboton, the Honorable Cecil I. Nero. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of Mabolo, the Honorable Luz B. Estrella. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of Pacol, the Honorable Flor de Lisa P. Bidle.
Kagawad Lorderisa Bidel of Pacol. The Honorable Vilma A. Camacho, Kagawad on Children of Panikwason. The Honorable SK Chairman Cosa will be receiving the award. And Punong Barangay Ramos on behalf of the BCPC Secretary. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of Peña Francia, the Honorable Emma G. Agara. The same plaque is presented to Kagawad on Children of Sabang, the Honorable Sheila C. Fausto. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of San Felipe, the Honorable Juanita B. Ayobo. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of San Francisco, the Honorable Nunila C. Colvera. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of San Isidro, the Honorable Annabel C. Helene. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of Santa Cruz, the Honorable Ernesto Badong Jr. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of Tabuco, the Honorable Salve A. Salon. The same plaque of appreciation is presented to Kagawad on Children of Tinago, the Honorable Amelia B. Soliman. And the same plaque is presented to Kagawad on Children of Triangulo, the Honorable Carlos F. Honorio Jr. We now proceed to the awarding of plaque of commendations to all BCPCs in the city of Naga. Plaque of commendation for the exceptional performance in the implementation of programs and policies for children in the barangay, conferring an ideal level of functionality and an overall rating of 94% in the Barangay Council for the Protection of Children Functionality Assessment under the leadership of Punong Barangay Manuel Antonio N. Berha. Plaque of commendation is presented to the Barangay Council for the Protection of Children of Abelia, plus a cash award of 100,000 pesos. May we request all members of the BCPC to join in receiving the award.
The same plaque of commendation is presented to BCPC Bagong Bayan Norte for having an overall rating of 92.5% plus a cash award of 100,000 pesos. For garnering an overall rating of 82.85%. Plaque of commendation is presented to the BCPC of Bagong Bayan Sur and a cash award of 100,000 pesos. For garnering an overall rating of 81.40%, plaque of commendation is presented to BCPC Balatas and a cash award of 100,000 pesos. For garnering an overall rating of 91%. Plaque of commendation is presented to BCPC Calawag plus a cash award of 100,000 pesos. For garnering an overall rating of 94%, plaque of commendation is presented to BCPC Cararayan and a cash award of 100,000 pesos. For garnering an overall rating of 92.5, plaque of commendation is presented to BCPC Carolina and a cash award of 100,000 pesos. For garnering an overall rating of 94%, plaque of commendation is presented and cash award of 100,000 pesos is presented to BCPC Concepcion Grande.
for having obtained an 81.5% overall rating. Plaque of commendation and cash award of 100,000 pesos is presented to the BCPC of Concepcion, Pequeña. For obtaining 90.4% overall rating. This plaque of commendation and cash award of 100,000 pesos is presented to Barangay Dayangdang. For obtaining 92.5% overall rating, plaque of commendation and cash award of 100,000 pesos is presented to the BCPC of Del Rosario. For obtaining 91.5% overall rating, plaque of commendation and cash award of 100,000 pesos is presented to the BCPC of Dinaga. For obtaining 91% in the overall rating on functionality of BCPCs, plaque of commendation and 100,000 cash award is presented to the BCPC of Igualdad. For obtaining 89.25% overall rating, plaque of commendation and cash award of 100,000 pesos is presented to the BCPC of Lerma. For obtaining an overall rating of 92.5% in the functionality assessment, plaque of commendation, as well as 100,000 pesos cash incentive is presented to the BCPC of Liboton.
for obtaining 92.5% overall rating, plaque of commendation, and 100,000 pesos is presented to the BCPC of Mabolo. For obtaining 92.7% in the overall rating on functionality, plaque of commendation, and 100,000 pesos is presented to the BCPC of Bacol. For obtaining an overall rating of 90.5%, plaque of commendation, and 100,000 pesos is presented to the BCPC of Panikwason. For obtaining an overall rating of 95.3%, plaque of commendation, and 100,000 pesos is presented to the BCPC of Sabang. Sabang is the second highest in terms of functionality. For obtaining an overall rating of 91%, plaque of commendation, and 100,000 pesos is presented to the BCPC of San Felipe. For obtaining an overall rating of 94%, plaque of commendation, and 100,000 pesos is presented to the BCPC of San Francisco.
for obtaining an overall rating of 89.5%. Plaque of commendation and 100,000 pesos is presented to the BCPC of San Isidro. For obtaining an overall rating of 92.5%, plaque of commendation and 100,000 pesos is presented to the BCPC of Santa Cruz. For obtaining an overall rating of 91%, plaque of commendation and 100,000 pesos is presented to the BCPC of Tabuco. For obtaining an overall rating of 92.5%, plaque of commendation and 100,000 pesos is presented to the BCPC of Tinago. For obtaining an overall rating of 92.5%, plaque of commendation and 100,000 pesos is presented to the BCPC of Triangulo. And now, for the barangay, garnering the highest rating with an overall score of 98.5%, plaque of recognition as well as commendation and cash award of 100,000 pesos are presented to the BCPC of Barangay Peña Francia.
That concludes our awarding ceremony. Let's give a round of applause to all the 27 barangays of Naga City. At this point, I think most of you are already enjoying your lunch. We would like again to thank everyone for coming this morning to the State of the Children's Report. Let us also give a round of applause to all our city officials headed by Mayor Nelson S. Legacion and Vice Mayor Nene De Asis. Once again, maraming salamat po sa lahat. Let's all enjoy our lunch and let's all have a safe way home. Thank you and good morning.